Sialan, hari ini tidak ada pemasukan. Kampret. Buah. Ada mangsa nih. Bangsat, sini lo. Apaan lu? Berani sama gue? Bangsat tuh, nantangin lo. Sini kalau berani lu. Oke, siapa takut? Segitu doang kemampuan lo. Hah, mampus lo. Hah, Laporan sama bos gue lo. Awas nanti. Kemana nih si Junet? lumayan nih HP, bisa buat happy-happy. Bangsat, siapa lagi yang nelpon? Halo, Halo? Junet. Gimana bisnis kita? Cunet. Ini siapa, woi? Gua preman di sini, lu mau ngapain? Bang, saat lo. Gua samperin lo. Lu di mana? Gua di mes lo. Kalau lu berani datang sekarang juga. Tungguin gue. Sialan lu. Woi, bangsat. Ajot. Balikin HP anak gua. Lu mau ini? Langkahi dulu mayat gua. Woi, jangan kabur lo. Lo lumayan kuat juga. Bagus. Sini lo. Berani maju lagi. Lo berani-berani sama anak buah gue ya. Sain lo. Woi. Mau lagi lo? Apa bos? Lo mau tolong lagi atau mau ikut sama gua? Gue ikut aja bos. Gue ikut aja. Ayo. Nah, lo jadi kaki tangan gua sekarang. Siap Oke? bos, siap bos. Siap bos. Sini lo. Ayo ikut sama gua. Kemana ya sih bos? Pokoknya lo sekarang jadi anak buah gua, oke? Siap bos. Lo harus taati peraturan gua. Kalau lo nggak taati, mati lo ya. Siap bos. Woi, balikin HP gue. Tenang. Sekarang dia udah jadi teman kita, oke? Oh gitu. Jadi anak buah kita. Jangan cepat balikin HP dia. Mana? Sini. Iya bos. Nah, ini HP lo. Udah lo baikan sama dia, oke? Oke. Sekarang lo sama dia jadi kawan, oke? Oke. Oke. Kita majuin geng kita, oke? Siap.